Bahalag payag ang ato ang balay, ang importante hinlo ug walay sagbot. Nindot man gud lang taon ang hinlo nga palibot, relax sa mata ug sa una-una. Usa ka mayong adlaw na pud sa atong tanan mga kaprobinsya. Tungod sa sagunsunog gyud ang uwan, mao nang hinungdan sa paspas na pud nga pagbaga o pagtubo sa mga sagbot. Mao nang nakuna-una ako nga hinluan ug limpisaan ang palibot sa among balay. Gamit ang akong sanggot, mao ni ako ang gamiton aron hinlo ug nindot ang atong agi. So ayan kaprobinsya, since nga bagnot na pud ato ang palibot tungod sa sagunsod nga pag-ulan. So karon manglipisa na pud ta kay para hinlo og nindot na pud tan-aw ang ato ang palibot. So para nindot ang ato ang paglimpisa, kailangan ginato bayron ato ang sanggot gamit ang bairan kay para hait ang ato ang gamit niya lami kayo sa limpisa. Kailangan jud nato inloan ang ato ang palibot og lataran aron dili ta masawayan sa ato ang libakira nga silingan. Pero atik ra, labi na karon nga sige na og ulan, tinggawas sa mga lamok. Isa ang masagbot sa paborito kay nilang puy-an. Kabalo kita nga ang malamok mao ni sila ang nagdala sa makalilisang kay nga sakit nga dengue. Unya, kung huga og sagbot pud imong palibot, na kinipuruhan nga puy-an kini sa mga halas ug mga bitin. Mas maayo nga andam tadaan para iwas disgrasya ug serbisyo. Tungod kay prevention is better than cure ika nga. Tungod every other week nako ginalimpisan amo ang palibot, mao nang dili kayo makalabong ang mga sagbot. Mao po na akong ginabuhat aron dili kayo sila makabaga. Kung naabot ka diri nga video, daghang kayong salamat. O kung gusto nimo i-shout out, komento lang dira sa ubos kay ato anang ibutang sa sunod nato nga video. Malahi ta kadali ka probinsya. Ayaw ikaulaw ang estado sa imong kinabuhi ug labi na payag ang imong ipuy-an. Dili sa gawas makita ang kanindot sa butang kun dili sa sulod. Bala na og dili nindot ang ato ang balay, ang importante maayo ang nagpuyo. Kana bang dagan ta og silingan, lupig pa ang mansyon nga balay ni ana. Pagkahuman ako limpisa sa mga sagbot, ako anang gihakot og gilabay dira sa kilid. Aron kung muulan man unya, dili siya mabuhi og balik. Kay kung igo ra man gud nato limpisaan og itapok, tapos maulanan, buturok na siya og balik, mura ra kag wala nang hinlo kay moabot ang pila ka adlaw, buturok na pud na pag-usab. Pagkahuman ako glabay, ako ana pud gisilhigan para makuha atong mga gagmay nga sagbot nga dili kaya kamuton. Nindot man gud silhigan nimo pagkahuman kay hinlo gyud siya tan-awon. So ayan ka probinsya, nahuman ra ginato og hinlo ang ato ang palibot. So grabe. Sakit kay sa likod and then sakit ko singot. Pero sige lang, at least nahinlo-hinlo ng ato ang palibot. Nya nindot na po kay tan-awon. Dili na sakit sa mata, nya mura og presentable na po siya. So manani ka probinsya, ang ato ang lataran diri sa likod. Hapsay na og hinlo na tan-awon. So mo siya ang atubangan. Mo ni ato ang lataran. Tanaw ka probinsya, perti ng Sinawa. May slide na ang langaw ana tungod sa kahinlo o kasinaw. Pagkahuman ako limpisa, sunod na ako pamutlan ang mga sanga sa rambutan, paspas kay ilang pagdako ug halos maabot na sa atop sa among balay. Isa siguro sa hinungdan nganong kusog ilang pagdako, tungod kini sa itis sa mga manok nga diri nagabatog. Libre na abono mao nang paspas ilang pagtubo. Upat pa lang ni sila ka tuig pero labong ug namunga na. Gituyo po na ako nigtanom diri duol sa balay aron ako'y tambayan og labi na og igang dito sa sulod. Pagkahuman ako pamutol sa mga sanga, ako na po nang gilabay dito sa borsarahan aron hapsay tan-awon ang ato ang palibot. Tud kay na may hinog panagsa ang mga bunga, ikuha og akong gitilawan. Mao lang jud ni kanindot basta kana kay gitanom, naajud kay kaunon. Dili na ka magsali og pamalit kay na naman kay gitanom. So ato ang tilawan ang ato ang tinanom ka probinsya. Rambutan long range variety. Tamis kayo. Usan to dili pa kay sa hinog. Pero tamis na kayo. So kining ato ang rambutan is dual purpose ni siya. Ginakuha na to og gining prutas and then at the same time buhatan tog duyan kay para ato ang pahulayan og medyo init ang panahon. Daghan kayong salamat ka probinsya sa inyong pag-uban ug di ay happy 10k followers sa vlog ni Jem. Dako kayo kong pasalamat sa inyo ha kay kung dili pa tungod sa inyo ha wala ta diri karon. So hangtod sa sunod nga video, God bless og ayad-ayad ko mga suwod. Bago ni mo human nga video, ako ring shout out sila si Capro Vlog, Boss Gerson Vlog, Ryan Landas og si Marlita, Kemensi Manila.